Da bodo eno, kakor mi dva. Tako prosi Jezus Očeta v svoji molitvi pri zadnji večeri za svoje učence. Da bi bili eno. Ampak ne razumemo tega narobe. Jezus ne moli, da bi bili vsi isto, da bi se vsi enako obnašali, da bi bili vsi enaki, ampak prosi, da bi bili eno. In zato, da bomo to lažje razumeli, sem si pomagal s temi koščki sestavljenke. Tudi dva koščka sestavljenke nista ista, sta popolnoma drugačna. Ampak, če prideta skupaj, postaneta eno. In tu tudi Jezus prosi za naše brate in sestre in za nas, da bi postali eno. Torej, da bi počasi začeli razumeti, da v našem življenju imamo vsi kakšne prednosti, kot so ti hribčki, in slabosti, kot so te vdolbince. In da zato nam je Bog te stvari dal, prednosti in slabosti, zato da bi drug drugemu pomagali, da bi drug druga vstopili in tako drug drugega naredili popolni. Ker nismo popolni sami po sebi, to veste. Popolni pa smo takrat, kadar prihajamo in kadar držimo skupaj. In meni se zdi, da je Jezus hotel tu povedati, tu pokazati, da bi njegovi učenci postali nekdo, ki se spoštuje, ki išče dobro in ki se s tem, kar ima dobrega, pomaga. Da bi tako postali, kakor oče in sin, eno.